ebra na wo nyini no a wo say abebe no ababa nka wo di ba wo be ya wo no ba wo say Akosua ya na di nyina ebie wadwene oh yes say be dey rete ya because we say na wo kan news no efa ba bia enti ba na bebe party a enti wo wan say ba party a wo biology wom, chemistry wom, physics wom, one year economics why say finance minister akoka we anyway say we be chire ATS say ni nyina health ye integrated science and now wo ha the health stories about Ghana health service for say chicken pox aba no kai say wo school no usia e bra mo ye diseases and infections no musia but we say intisane ma no usa ya na wo fa so ba wo nyini a wo field na wo bekọ no e na ba ko utimi so no my homework imagine say wo body homework aba na utimi show mami SY class SY at ASA o se fa como papa papa so be me bra abre no ba ba dwena numere enti eya na ye hu so mfa so but eya na eye ebie wadwenem eya na ye wo school ankrofo bebre so mo mpe mass there is something about mass eye pa dia na ye encourage ye man mo nsu in their own personal life enye school mpo won say mass no bibia no follow formula sure eti eye order eti obi a pemas in life or to me or than life who need this one because your principle don't say free her no about because so cost steps answer no copy answer eti won say won obi a no wani gimas ho a won say ampa wo say dey bia wo planning wo life wo planning wo day ti ko fokwa wonder wo dey bibia gi say wo chiro mass no wo dey bibia gi say wo mani pan pre information e mass no eboa wan kasa ma wo utimi hihye wo life and be so say omo koye economics no so ase omo say chi de omo ye pepe so say economics no nyesa won say chi de o me men say chi de o da bi sa no we o di ara nko maybe economics was school say calculation na mo de too much we scale of preference don't say economics na ne say who maximize resources na wanya the best output eti se me fa no say the way na ama wo phone ye de ama wo no economics for say nya so mfa so ama e kana wo boy de kotoye no wanya more than wo kano ayo eni entem wase na mo ntia na so nya se chi na yes, who person we get the best from BBA. Okay. Eti na minimum cost. Eti obi o economics be about minimum you prioritizing minimum. Who pay BBA who pay the price no from pa but same time menya best. Eti it takes intelligence. Say we be say ade we menya ne for. But at the same time the message menya more output. Eti omo fa ni input output. Input na me de kono. E say menya more. Every more than the medical shame. It is a mekoye business na me de 10,000 Ghana cedis na ko wure mu a. E say metimi nya be 50,000 Ghana cedis. Oh, I see. E say metimi to me niema na menya bia no. Minya e na hu say Akosua sa koka e ma me no omu odwom no. Omo kofa niema ba. Oba wo say an me fa niema no 1,000. Me ton e menya 2,000. Menya mfa so 1,000. Economics beka so waboka. Ai. Ma me de ono economics for beka so waboka. The into beka so waboka no say one calculate transport. Oh, okay. One calculate one chia wo ka. The also anema na de bre wo no, a wo de besi wo no one calculate anka ho. Ena hours a days a wo de ton anema no. Because o ko fa na juada, e do fia na side. One calculate because economics their time e your money. Time who here. Eh, wo de ya de. Yes. Enti wo no ma me ne ya oh, me ko fa anema ne 1,000. Me ton ye menya 2,000 me fa so 1,000 wo nya fa so 1,000 economics ni obi a ene otenase a obi kro ya accounting kra be hu sa o say tewuti enti free okay wo ko fa bayire no afri tachiman a wo di be duru kumase no wo ka say wo say na 200 na what 200 no wo be duru kumase no pa opa ni no so a no a wo de boa no so wo say wo di me 20 series no what wa wo hu nsusu tua wo ho ka eti Akosua tua ho ka won so nka wo ye adwuma 5 days nka be tua wo say hours na wo tena ase na wo be tua enna wo be hwe bills bi wo akira na eh na say no be na scanner san eti wo ye no na say waboka
Wow. Enti sa wo ye economics ebe mo nko abefa so wo be manage na wa ma oto ade ne bo no wo mfa ne sa atra sorry wo be calculate wo be calculate e de uti no bibi account wo bia wontiti ne nyina mfiri mu no and economics wo be calculate inflation if say wo the 1000 e koto ya wo ko bi ma wontimi fa 1000 koto say wo ko be use 1200 it is also when you first 1000 as a say the inflation can wa boka it's the inflation na ka ho ansa na yetimi aka say nti ye wo nominal figure and ye wo real figure oh ye mo ense ma economics economics for the wo abra bomu a me ka say maybe me to me first car je economics ya asem na me ka me to me first car na mbusa me kru say na ka we me van say car na me to no 10,000 na me say car we say me kasa me to because okra na de buy and I say wo koto no abonte e different no di bia to so ba me de okra de buy na me ma say okra be si na me van say 10,000 Ghana cedis and I'm say car we no ka me kasa me ton a also wo betimi aton no 25,000 Ghana cedis me say na ma enam bedem na me ton because me ton a menya 25,000 Ghana cedis say me calculate dollar no kra me de be mfato me calculate dollar no na say dollar no kra kosoro kakra because we economics about calculate ni na the depreciation of the cedi we de be ka ho e say me koto ka no e wa broche me to no $2,000 na say Messi Ghana ska no e na me de nti me fan say you know the dollar no ni cedi no e 10 cedis na say 12 cedis it means a message some 12 cities and some betimi anya the same $1,000 no and $2,000 na me de akwakoka eti me dwune mfaso na menya no ho and was ewra wo so be fa be calculations me kwa adwuma na me fa fom na me de calculation ni nyina o sasa me fa trotro and me fa taxi na me de kwa adwuma na woche me fa say na woche ye 10 cities eti bosume ye bia ye fa say 30 cities e ka mebo na matiefe no ma hwe petrol no se me top petrol so ntimi we na se me top petrol edugum na me de kwa adwuma na no beboa me sense me ton car no adwuma fa so no because at the end of the day no me fa form at scam me de be fa car no e dey kono anytime yes we be gina na make us economics for time hu hia we be gina kwan ho a wo twan 2 hours no ana one answer no Africa no enka me kan ka me tine no ka me be adwuma eti time no chem say me productive hours no be ye more to me calculate ni na say ye good say me use car keto na me pesa me tonji ho mfa so no esin say me kase bia me fa form ana say me kofa trotro ana say taxi eti wo ye obi a woni gi economics wo da bia wo ye calculation ma wo sure say wo benya the best out of investment bia wo ye you don't just make investment obi ye business and also this kind of program madam for business enko business one time can wo be calculate e ba ye the sign de beba send ye betie film ye betua ni okasa wo metua akasa wo metua akasa ye nwie ye beba kan ye business na nye anase ye project here said ye niema si kono aniema wo ye fa ne na ye betum it is na me fa ne 10 cities a enu 6 months time metimi aton 25 Ghana cedis economics ni obefa to no calculate no calculate inflation or calculate inflation na say enu 6 months time na say 3 months time no na say woton ade no 25 cedis na e wo so say inflation a obeto no aton eti ya na ye ha sa course but ya na ye pepe ye very calculative em say Akosua ye so ye nya ye share ya what part you ya fa tu mo na mo ba what I who want Akosua the car no crowd one fro crowd why ya no anantia pata bi do ma na me kuro no fetch na wo be sia anu TNT bia ni sika okoda da e tabe ja for me mama baba when you ka Accra stay by plan no yes I en cry dey say wo ba na say one for plan anto ho a wo beboka untimi nto asase na ntimi nsifie na mo say we very calculative and also so ebetimi aboa yie papa na mi say o asa wo mic na na emma wo ni na Facebook for no a ba mi radio die eba kama and then na em say Facebook no na
ye volume no na ye sound na high kakra ba ye tutu bibia kama Akosua ya ba obi di ne birthday bia na awuni mu ana obi amfa birthday bia nya na die na ayi na die match opoku prempe na odi ne birthday okay nti ye ma na wawoda pa na Dr. Matthew Opoku Prempe former energy minister and a former vice presidential candidate MPP nti ye ma na wawoda pa na ye share bia Facebook wode dodo no anu mo dia ba na me say ye koye ni mu ye bo so na Dr. Matthew Opoku Prempe ne papa me fan say spiritual father Dr. Michael Bodinya Meche I see the Makers South Chapel International oda woman no and spiritual father pa no Dr. Matthew Opoku Prempe enti se wodi na woda dia ene ma memfa ne papa so na memfa ne papa e we hye no the man happy Dr. Michael Bodinya Meche so ba bi o bia no chia no wo ye nimdifo ena wo ye onyame nipa wo sanso okuta 2 doctorates wo adwumam o kyerade wo UPSC wo university it was a lecturer was a business consultant was sanso your otan was sanso wo ye omo a look up to him mitimi challenge o ma wutimi yiro ho bobra a young man na wutimi take wo free Kumase Swami na Kumase Swami baby na wo free ne maami wu ye no ye young na wodi nyamesuro wodi na de bia okasa de eboa no ne say of di nyamesuro hyase entem woni nyame nante entem ete manyame guide no ete nam so hu nyame entem at a very young age no ne nyame nya encounter at a very young age na or done steps into no ebe odru Cape Coast University no na oni nyame edimpunimpu oni ma bebre mu ete o kire ma yehu se nyame sompa mfa so wo mu e se nam nyame sompa no ode hyase entem ntino enne Onya baby na what atlet mo Akosua I like the word atlet na brabo so wasam ye me nanse kamea edimi sibia pa sure eti atlet no say young man usisua de bebo we nyamesuro ene ade papa na no mete se ye brother ye former sports presenter ye abate na wo kan regret kese wasasi so wase ne regret kese pa ne say wansum nyamentem oh yes wase mansum nyamentem wase ade ye ne yapansa wansum nyamentem wo hwe ye brother yi ye papa yi say Dr. Michael Bodinya Mecha nyame ohu ne ntem ode na nam osisi enti na brabo nyina akọ se ne nyame pele pepepe se nyame se minima dwene kọ Akosua medwene fa ho enye bone de se mema o da akye ne awiye pa nanso no je se wo ma ne kwan ansa na dwene ne wo ne tim na tinya ba mo wa brabom enti ne pa bebre ye nam ho a ya yera enya dwene wo nyame tim no na ye de bobra ye de ene de society aka ene de nipa aka ene wo family altar de shebre bi ye de to ho no ena wo ni eye no na wo live because ebuso na wo free mu ba ye no na wo mo so ye ne ma bi ato se ya sefo de ye shebre na pattern bi wo ho say ye pattern ani ana society ni so abefiri mu Ghana ni abefiri mu no yenso ye wo mindset bi ni adwinfi ene krono so ban bi ni ani bre bi so wo ho eno so ni wudinya ana wo san ko so mu ko hia na fofo bi ana na fofo no so kyerɛkyerɛ wo sese na ba wo bra eno so adi wunya ba wa hwehwɛ de wo nya metirim what should the Ewonya mitrim? Every say what can Jeremiah 29 verse 11 say, I know the plans that I have for you, not to harm you, but to give you hope and a future and the expected end. What's what about that chip on near ye pa? It's then I won't share Junior Wonya mitrim found. We are branch and Asa Baba one out here, and then I won't share a Junior Wonya mitrim a found. Now, Cassa Radia Junior would see Mansana Obome, Edma Bassa, sister, no, I'm a pet. Eno na mepesa me de bobra sa wo anhwehwe no na woni nyame anante na Akosua Agyeiwaa wanfo na mo ansisi ya wo be victim in life either say the wagya no na nom no the sins of the fathers are transported to the children eno na wo be fam anasa society de na wo mo candidate de na wo mo ye no eno na wo be fa anabaka se rade mempani nyina anawadamfo bia wo kosia ne school na sem bia o kan na be fa na se de wo ti no radio so social media ene be shape mindset anabaka se rade da bi wo wadwene na wo se wo dwene fa me ho no me pese me hunu yes eno na me pese ebam wo mabrabom eti for manamo sisi ye it was the steps of a good man are ordered by God. Jeremiah 1:5 okay Jeremiah said before you were formed in your mother's womb I knew you was the answer na obeye moja toa na minimo adawo na yemu na me awurade minimo eti die na awurade nim fa ho a wo mpre na wo hwehwe
na wonnim fa me ho ansa na me beye mogya toa adaba na yam wo nipa na wo tie me no wo mpere na wo nhwehwe na numra mu ma wo na wa nipa bi shape life etiene ye besese nyame so wo adwen papa odwene fa wotimi ko hye nipa bi no wo adwen boni wo ne tim wotimi ko ware ba ma bi na adwen boni wo ne tim wotimi ko ware oba bi na adwen boni wo ne tim wotimi fo obi adamfo na adwen boni wo ne tim wobetimi na obi akoye adwuma na adwen boni wo ne tim wobetimi abehia obi office na adwen boni wo ne tim ba wo nyame se wo no de adwene ye wo ne tim fa ho na nya boni ena enye wickedness eye papa na wo ya branch anasa baba wa na wa ampere ahwehwe no na wo ma society shape na wo ma social media shape na wo ma family blood pattern e shape dia enye wo say I put before you life and death me dey na me say for life ka for life and kebe bo enye wo be won cheche desa your life will be based on try and error me ya try and error ebe fa by the time I won't realize it when you're 50 years 60 years, I feel full of regret and frustrated life. I didn't hear because when Yamia Jina no so Jennifer found one prayer, I'm fine, Yajuma. Eti prenatal share, come back for suppression. A Yankita would yen Yamekasa. Not some of what Yama in Nissia. Who sorry no pa found who son and so on pibum. A rather from a number sissy and a mummy yansa. James 1:5 was so a bit lucky wisdom, a woman son. What sort of already mammy yansa, but Jimmy, my brother, me mantitium, mammy yansa, and infantwana mo, or one the yansa, but never was one musano. I was here, one musano, now you would. Now the who you lean on your own understanding, dear. Obebofom. And you obebofom. If it's a nipadia with my Yan I ever say, I will be a great engineer. 50 years, a crowd decide. When you're 50 years was assassin, now when you're 20 years was assassin, I said 30 years, 30 years, you didn't win him. Who were the ancient of days? Or were hands and oba? Yes. Money order was steps. Said beya and maybe a calbeto batra. Or but to pro or tam for him. So the man acquired the obey or best shower brabonamo. Name was one man who quite the end and no best shower dear. Now this I was energy when I know I'm a penny said. Who was will be better prayer yet the opa. I want church da so many regrets na so nya babakumpa obesajo. There's something about God I love. When you back and found how many years? Who's a God of restoration? How many years are wasted? Or say I can restore you. Or don't let me restore the years. That is something about God that I love. Sometimes who's obey mistakes I'm saying me pa bone say obey encounter nya me kwan no so. Senti no was in fia pem ye ne dako. Mo na dako nso ye ni fia pem. Eti e be sesa no pa de me de mamo no ye ma nya me enfia na mo nsisi yi. Me mfa wo ankasa wo hyebre nhya wo nsem. Fa koto nya me nsem no wontoto ma wo. No ma wo nyansa. Say be ya be friend mo nyam akwan mo nyam ti. Na do woni de yenye anopai. Ya ye nhira so obi ya. Ya nya economic mesma de. Ya san so nya Bible. And ya de no I maybe I'm a summer haji. That's the one the best Friday. I've been playing and the mem said this is Toko community and my trending story. Trending story no. Eye abemu abi a wadi emfie edunsia wa ye nyame so ade papa ebi ene se na wo ye JHS ni a wo ko ni school pepepe nanso abusua sikasem ho haunti ne papa fi mu ntem enti wantimi anto school no so edu ba bi ne wo fa na ehwe no enti na sese ahokere no akosoro saa no o ma no epe ba bi tina na wodi ne kosua adwuma se na ebe ya ono so obetimi anya bibie gina daache na ye chim se executive director yo da West Africa Center for Counter Extremism ano owura mutaru mumu ni mutar ekoye project bi wo Mentifi do mantem yendi area ho no wo se anajo no wo drive na ne wallet eyiraye wallet na eyiraye no na sika dudu ono a na ewomuo ne Visa card 2530 Ghana cedis US dollars 180 2000 sefa ni voters ID and ni driver's license ni documents o man and your man na she wallet mu na edoso na o ko ba bia wo ko no ba ye no hu se wallet no ayira se de fa so yira aye de wanhunu na Facebook so no ko posti ye se we de adawro ma wo sre niema a ewo wallet ni mu no ehu hia no pa enti so obi ehunu a won famre no se na abamu na wadi mfie dunsia na hu wallet no wode koma na wo fa no wone ne te no se
me timoto so ko baby ni mahu se wallet yi eda phone mafa wo se baby a wo eni baby a yendi wo no emu wakakra wo fro ye call radio station bi e friend no Sankara FM e ko ho e wo de wallet ne ko ma manager no say ade a wahu nie nti wo nya announcement emfama no enti a chi na manager no so hu wo Facebook say papa no ono susu de to post se wo hwehwe ne wallet wo sere e wo friend wo se o we die abamu abi ene de wallet no aba wow oba ye no eniema e wo wallet no nyina pe wansi di kura enfri so wahu wansi di kura fiso no wasi ye ene Ghana ene wiase wasaya bamu a wasi so achese ono kura ho kire de ho kire kakra wo mu ebi wo beka se nkanyame kura ene atie ni sufre na chese wanye sky wanye sky wo fuma se nyame na atie o sufre fa ko ye kromfo ai eti fako eti wasi abrantie no wasi da bi dia akoda na ye no ebro na adwene nti aseso nti wo ko launch campaign e wo Facebook say omanfo donate okay no mo fa emma akoda no wo timi ntua ne school so wow eti ye ka so nyame ye ne bi ni o de bi de nyame timi ye ne bi yes de nyame timi ye ka say donations no ba na ba sesi akwa so umenya be over 6,000 Ghana cedis ya donations no edasoa eba enti abamu ano Jonas chese ne de woni no offer ima wo mo ate de papa and no mo trendy ankasa trendy papa enye ize wo mo trendy pa enti no donations ne de wo mo chese ba na eba na ne ombenya bia no wo mbeda ne e de ama wo mo na ono so atimi e de ato school no so wo heso no e bia school no emwa no na adwuma no wo bepese wo besua eno nso no wo mbehwe no man is apenti hu de ekoso no comment no a eba no enika pa enika enti mefa no se papa no ni page no owo ni page no ho na nka bia obi ho bi kra na obi tie ni Facebook page no obi ono so obi so person no so ko donate bi e de kakra boa abema no fi se wa nyame so adwuma na ahye enkwara ne nyina nso nkran because we say Ghana ha ye hu se spirit of krono bi wa ha ya pesa sa spirit ne bre na se ntinyama bi se no ene be hyankola ne nkran ama ohu bibi o de be ko because obi hu bibi anu afa obi ebi mu kra fa yare ne ade ebi mu fa yare eti e basa bibi se no e hyem nkran na eboa eti Akosua fa o de bra na Adwoa na ne e de no atwem na madam ko minim se wo sua no ye sa de we bi panya de hia se wo maame ana so papa tu kwan na wo ko hyemu a no ba ye no wo bo charge se wonu anketo no ma me wo ko ye no nipa asomasi maduane no wa mama ani wo gidiye wo ko ye no nipa asomasi wo ha me ebi na mampanyina ye se fa isi ko hye mu dada no oba ye no wo bo charge charge ma me wuni wono se do kuma ko mu impeach mi o the president that is there the mami akojo aba the president mami je mensa aba eti wo bo na mane ye si wo fie president woni wor ki impeach me se o mu impeach mi o mo se wo tu kwan ana we so bese be ko togo to mu impeach me eti wo ba ye ma feel pa the president say sabro no feeling some insecurity kakra ni timu ya ne de ma ni timu ya ne de because sadia we no me kai say ye so no na ta Akoso pa o ma me tu kwan na so ma o mama ba me ka o ti ba bia ni di ketwa no wo mu last born for no because no last born bi go fie me nya dru fie o be ka o bia de o fa me food de wo ye we de o kwetire to o mo mpana sampana o ba yo ba me ni wa the government producer I'm say fear everything you say mama he said they didn't learn he said they I didn't wash I didn't wash her things I didn't obeko bia there onu say yes and e bi na mampanyina ye wa bogara for ko do a vice president say mama if you didn't eat
so no de woni adwuma bia ye and you are kwa obviously mama if you say the dem say den woni waduane mama I will eat edru no de aso de I will eat I know the president Obama our Ghana for cha ya kire man panya de woni ho no just say nsem e ko na chi wa nya asem keto makra Ghana for be say yi na se atwede se ma amini ni wonti omu yi na se atwede for o ze jai ko ya no nsem an e ko so wa kire na nya asem keto na ba ko amede se soso enra arewosem wesi ye wo gomua dominance se mama ko minim se sadio we wa hunu bia ghetto ya wo krom ha no enne nuoma bone a e so no ni enim se bibi se koso wonim se first na bi wo krofrom krofrom kumase o ghetto ankasa ghetto na se de mahu se yesi e o makodwiri ni nyina to ai omu police fo nyina enim se ahade ho na omu ahyiwi na menhia so se omu obi wo ho no mo sa former National Insurance Authority ho no omu ebi wo ho no no o hokwa ye for tankers e wo de oba na say bon santa bobori bowi e wonom na emese e na Joshua and na be kono ma say twan o fa say fan Tinker Island yes make I said the last time police for two omu so sasa na woni mare hosem police for ko so mu kwa kire omu akwa baako o dwane ya police car ho no akota order obi a wo dwane no police car ho no akota wo say da wo dwane so wo chese wa no mo ahyehyɛ ama no wo ba bia adwena batra adwena traso ebi na nra ko so wo gomua dominance ema sa wo mo camp ibi yes wo no ye bi wo ma Ghana Police Service ko ho se wo mo kwa kotu wo so sare wo sem ne sa akwa baako wo ko ya cars no a usa cars ye fre bi sen amoka na no excavators bulldozers no mo de ko so mo de ko dwiri sa camps ni nyina to agora akwa baako de ni ti akohyase ama ni opportunity awe wo sempa ama emaburu no so ne police for no menteme wase ebaye a police ni bi prepra yibese mienu asemiensa womo so akwakoda yaresabia na enra na nya asem keto amakura eno na abambofo bi kire se sa ghetto no a yama kwan ama mara Akosua ekoso wo ma Ghana no sanso nimupa yes yenim na de ni nyini enka chance fufuro no a yesidu ebe wo no chance to na nka yatu ba ye ma ne nyini na afi de ho no kra ba kese na prostitution ekoso drugs ne ma bone nko na ekoso ucham wo ha wonim se ebeje wo bag ucham wo ha wonim se kro no ebeje enya bi na nkura yi a wo mugina kwan minim sem ahase ebi wo ha de abakuma se ebi wo ho pa u dru kwan mu sa no a ba bia traffic wo se nkura ne binom kita kotokuru ene ade no esen ne kwan ho sei no odi gina kwan mu sra de ebia na akra ha de bi ni ha ba kuma se ebi wo ba bia traffic wo pa yes u bedru nkura ne bi won ma sekan na da yes na da ne kwan ho no odi gina kwan traffic baby a traffic aso no traffic light aso no gina mu osra de na bisasa akra we ya won ko school no kita sekan adigina kwan mu no se so ye dodofo so ye hwan no a wo sra de no a aban ne mpani fa hwe ye no a yete wo ye hwe han no akra we ne da ache tsei da ache bi obekwa akohia wo mfikire ho no de sekan kro no asi wo so se fa bo nuama bra wan fa ma beku na sasa nkro no mu jeja nkwancha na nipa bone fo no fo mo tete wo mu ko e ko bo so wonim so oni obia eti wa no ma fo mo no ma hye matro mu wi binom because o mi se wadwene da ho a wonye to ma oduboni ni bi na wadwene na chia adwene nya bodam na chia eni ututu okura kase fase kan wo obi kura onti because abre na adwene na bodam to mo binom aye yebo sakura na odi na wura am robbery mu na obi se ohuni nana se ye friend say yes ohuni nana se akonfem ama odi ade awo na nani tirimu akunu basa akura be 15 to 17 can you imagine ade ya se wapia kwa bonten wa obepa aduane o so obepa di oba ye ona nate ho no ne nana ye tisa nana ye za akonfem kaso ono awiase no wo no enya wo kokura se bi na wa hye wo free wiase mu kura wo free wiase mu kura emre bi na meye dwumadie bi o DSTV ne ye friend no me ne Dr. Laiki ena na ye kasa ne ye mo na omo ye drug addict na omo baso ena ga ba ko wo so ka wo se mame wonya hye cocaine no a ase wiase no ye powerful sin obi a ono na ne ho ye fi no a na wo tantantan na osi wo no wonya hye cocaine no o se
ase enigye bi mrusu nti wo no kra no ase wasi ase sika bi nenam wiem wasi ase abofo todwom oh wasi ase wo wura heaven oh yes I want to be na send edam na bia wasi ase wo nyankopon dampa ba ko so oh yes na ase mo sese na abofo todwom na wi se de ntina saa owura saa de ni mu na se wo firi mu a ontimi etina obeton ne ho niam nyina kopem se bebo ne dam te bedru bebi no nam baby no osesade eti enyi omosi osa etina ni jaye den no etina men shase because ni jaye den because onipo no onya no mu a obi abofo ne oni abofo te ayi ya todwum a wo ne wo so wa more powerful so problem bi ani wiase o how bi ani wiase oni yakopon da mpa ba akoso de wo be da ka chense wonya anom eti wonya ba na wonya ba reality no ma nya me be da na mpa ba akoso na me ka say wonya no say oba reality na wo be hwe no ho ayefu e koma de no na wo hu nkofo de da ka papam titifie papam na ya na opentema sa akofa because e hono na oni nyamba da mpa ba so na ni je wo na da mpa ba akoso na abofo atodum na asesika free soro na egu ne so eti sa ayi no high na de wo mokono nti na omuntimi nyae no eti ye serious to her level bi owo na wo hia no ose wo de seka ba wo na obebo otu a why sebi abuo bi kra wo ne wo nse nipa kra ma no because nipa so wadwene da wa ene ma wutimi bobre yi adwene chia pe. It can be manipulated by any spirit. No more the idea de omope. Eti ha dwene papa na ko se ma birthday yi ma me yi MC Abrewatia what the birthday was what the happy glorious birthday ma DSP Ora Godwin ahianyo wo ye PRO Ghana Police Service Ashanti region eti we de Sompa FM ye ne ye crew ni nyina no ene ye de ma no na si kone omo na de ma no na Philip Ochre was wow this woman Akosua Agyeiwaa medase ne wabaso bono Odehyieba teacher constitution we am say was it welcome home vice president was so dey report ni bi was it welcome home vice president Professor Jenna Opoko Agyeiwaa while you were away for a checkup your party NDC seems to have forgotten they are in government. They are claiming the city is strong but market prices say otherwise. Ghanaians are waiting for real economic relief. Greetings to Honorable Mavis Nkansa Buadu Osikoka Owura Wusu Bempa in Shayeso and a teacher constitution the man and a Derek Aitin who was share live from Koroni de Akosua Kohema Minim Krokro. I was saying Nkura kan adwa nkura kan koforia de na se wana busa wo o de onimu anti we de koforia nkura kan na piaga I say good morning, lovely guys. But your lovely ladies, lovely ladies. I said lovely ladies. Kwame Richie or say Kumasi 21st Clinic and wash your free. Oh, okay. And Yenya Rahim Rankin or say we are living by Almighty Allah and we have to understand life because we are living as an agent. Nezi yesinya mia nemwa kentampo takwa. Menimsa takwa na wo tro na de ba ya ohine na mensa jebi o se Akosua economics is the study of money and its movement but your eburo so sa management of natural resources ne resources nyina o se onyame nhyiraw ni asempa wo de amaya no pay na yenua wumbe Samuel o say we de very inspirational obrempo na kwaku amponsa yampoma na ka me ma wamponsa na atwa de a wo bia wo de birthday greetings ba we create enti obrempo na kwaku ampoma was what the happy birthday ma Adwoa enim somua oba na hu so obechia no oba na say dem no okra osachia mema no de mema ne ba mo enti Adwoa enim somua so maame Owura Evelyn Fodjo na o papa Owura enim somua omo na de birthday greetings si ma oni abusua ni nyina omo se omo do eti we de Adwoa enim somua happy birthday nyame nhyira na be nhyira mo wo da ache ma maame no papa nsunda na obrempo nkro no ansa de aba se Kwame Tabiri what the happy glorious birthday ma Kwame Tabiri Fodjo o Austria na we say o sister Evelyn Fodjo ono so America memu and we de ma nti we de obi na WhatsApp no de aba go obrempo de Kwame Tabiri Fodjo Austria ono na no wo na ne sister Evelyn Fodjo our US of A and ono so de abana yenua positive change Madina
and also sources close to the NPP indicate that section of the National Executive have accused Mbacho from politics. No, so tell. Now, Yama, Odehyieba, me huni. Me Pacho sa, any me huni you. Me hu ha. Enti. Nediana coding system. There be me hu inti Pacho sa send the Fabra. Enyama, eti Pacho mumu papers no so. Na afe yenko yeni. Na yɛmfa daily statement Emma Utewe na kratafa etoso mienu no obo amane se vice president Professor J Nano Akosua Agyeiwaa okoje ahwehwe ewo United Kingdom abrochime mu nyame adom ne ho atono amano abepie mu ewo Ghana mu enura na wo ba no enyi wono nko a na wo mkohia no mampani John Dramani Mahama ne ho kani enso eka wo chief of staff Owura Julius Debra ene maame no ankasa ne chief of staff Papa Alex Sebefia wo mu nyina bomu ekohia maame no ofel ewo kutukari mshen jinabia na enchen ha wose Center for Democratic Movement for na ebo mampani John Dramani Mahama eni ne NDC aban etiri so wose opanyin no baaye no ase galamse eni de wayi na adwen e de afiri hono mkora ya wo man ani nkoho ebre wiedru se esese ye hwe wo ma wo mo se yensase eni yensu ahodo ne etu ase kra ase ha en wode aba Dr. Gideon Boakon wa mrahye bedwani e wotano North abato mpeso so no kro ya eye boafo sonko de makane mampani Owura Mahmood Bawumia na wose NDC aban ebaye wo mo epese wo mo so credit ni nyina egu omutiri so ese CD ya ahode abamu ye de dole ye hwe ho se bim no ye wo mo hyehyeye na amasansa kyerɛ surunkun aba wose enye no koreda na asede bi wo ho no a wo mo mfama Dr. Bawumia ene hyehyɛ ahodo ya wo ye ansa na MPP aban no ebefiri akonya so eno so ewo kratafa etoso miensa okọ kratafa etoso enwotwe ewo statement no emu a wose Ghana Cocoa Board womo apaw enipa edubako abedwaku a womo eba beda no se board na mpinifo no eden hyehyɛ ahodo egu akwan mu asoafo ohwe sikasem so na ehwe se wombe swai na womo ahwese dwumadie sonko ese womu bedi na ma Cocoa Board so efa no ntuma pefra no etumi eyesa ensema ahodo a daily statement ede aba anopai bi eno no anya na me fa daily posting so ento aso na Ghana mampanya be de chioni mfonyini Edehana mampanyini ene ma Melodina omi ansanso mfonyi darom say vice abo awa etu ya chese waba atenase na nyame emopomde epa eno nso eda enche ho na wo hwemu pa no a foreign minister Ira Samuel Kudjeto Ablakwa ne mfonyi da ha na former deputy foreign minister Ira Charles Oredu nso ne mfonyini da ha no maka bomu na Charles echira ze service anu a wo kire se ayire so 2 to 5 days na aba na nkrofo mama so dodo no akimi aba ha no maba be investment ni ade ne ya pension ye chase we MPP dia and this how do you ready on to be mama je fans we nyo fans ya na Yewura Okudjeto Ablakwa jasere mo de jase bibia yan fama mo no na mo se sere di gusu na jase mo popo biribiri kire mo no emse mo nya nsore ye na mo te wa mo ka de mo de Yewura Haruna Idrisu osofo ye osho ma Ghana ho mafia won samso wono so ne mfo nyiri da no wo chase o wa man no ngomesua de ye beye na kono so ama jese ebeye fe pa na titiru no won ba hyase de free enkoda totofe wan so na atumi aboa efa no adansie ne nneoma hoto afenchira minister Yewura Muntaka Mubarak Mohammed Mantrepo wono so ne mfo nyine Edehana wo bo amane se hwe say unregistered weapons no adoso ewo wo ma Ghana ye kurom ha no enya de obetena sekura no odi ani ahwe afi wo mo so bo jantra brabo no ye beji won mo nyina ade afiri kwa so na atumi aboa good board ade aba se wo mo license no ade hye bi ni mo no be so mo license ya che se deadline so ye no won ma twe de akwa ni mu nyame ya do ma June 21st wo so bi biada atumi license na won mo hwe edi hu djuma ade emawo Daily Post ade no Yefa the Herald entwaso na the Herald ediaba yo mampeni John Dramani Mahama kase Professor J Nano Akosua Agyeiwaa na nsemu ana no hododo no a wokoje ahwe ewo UK amano ehunu papa se brewie du se omen yapomuden atena ye ho no ye behye niema mu kina ye hospitals ahodo no so wo mo ebehye se wo mo de nhihye pa ebegu akwam se de be ya obi ho fa no enye se wo beboka edi Afri Ghana ha ko obi man so ansa na obenya
yare papa ayarehwe pa wenya wo se bi asebe maami we die wo sika wo de betu kwan akwa abrochira akwaje ayarehwe na wonso a wonam abonten no a wonni sa sika no wonso obeye den enti ebrewie du se wo mo yesa nhihye ne hunsem wo ahanum se Ghana Immigration Service for bo amane se nanu ya womo operation wo nka hanie womo mu fra ma ahodo so abaha womo esrese sika no womo nanu na ye monten ahodo eso a emwa no womo ayen hihye se womo bebo mu nyina esan de womo akomu kro womo se enso ho no mu afi no womo be yire niema mu ketene na international standard nso womo ye bibia sa pepe no womo ebehwe se ye kasa die enipa empim mienu ahanu ani aduanan ba ko a ye chie womo no emu ahenkron aduonu enum 925 na womatimi ede womo akomu krom enti nipa 2000 ni achi ni achi womo no 925 de yaka womo nyina amomo akwa womo maka no so mpanifo ede nhihya wogu akwan mu se de be ya yebetimi ama womo nyina so akọ womo krom na arahosem ya ababeto dwa ene se University lecturer bi ya no wadi ne dwuma University of Education Winneba be ya nakakra ni lecturer no ayira ya no womo hwehwe no a womo ehu no arahosem ne se womo akohu se wato ananom wonsie do na nyese wafiri mu nko a wo mko hu ye ni asan sie no wo no ankasa ne fie o asam no mani boss so chese yare husama ma professor akobi ya kwakoche no akobi as wa shiri enumboni ho asam ne ye kan ya na nkrofo si yedi agro obi adwene bodamo a obi onu live decent life no 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 yes eso we kuna sie ne ya chi no ntie nhwe de be free mu aba sai e ba ne se obi ne bo ne pa na ananse de me se mre bi sei law professor mu a e wo Legon ne house boy in the kunu ne house boy ono ane house boy no ne e ma na diane boy no so kwa ko wukura o prison so young man 22-year-old boy e dey na oji mo bi so mo ku professor no mo bo no pa because yes yes so mo bo no pa and mama ko ompaye ya dan ona okay oh deliver us from the evil one I was said that bia ne nipa ono bo no ofia ma na duane adi no obi pe na ye ne bone no so modify me de Akosua me wo me policies bi ho me ntimi fa down for wo bra me mo ho mpaye de kan me ntimi ma obi ma me fie wo bra me mo wuti so empire ne akom kire mfa aforebon koto so I'm telling you Jise nyame akasa ansa na mo ba me fie me ma obi ama me fie because me ma wo me kunu wo eti wo na wo ba no spirit be na wo de ba enya nyame nkunku na control wana say demon bi na control I'm interested in what is controlling the vessel means nothing o vessel it is the spirit that o mindset be na wo de ba yes e bi ko adwemboli wo tirim enti I will not just say oh ye me penny papa me wo tema pa. But when it comes to association and as a relationship, and as will be by me inner circle, there be a may spiritual. Say house boy, house girl, there be, and yet, hey, mammy, you are on the back, mammy, the film, the bag gave you. I come upon and if I never know Mrs. Omu, I won't clan a sheer. There be make us a mammy 1 week answer. Namin scanning answer. Mammy scanning no. Not only physical. Would you say mammy they want her physical? Mammy scanning spiritual. I mean who say oh mammy fear me because obi wa ko fani be for no de yare kra brem ma. Yes. Obi timi be poison wo ma. Yem fani pack ke ma ye fear o. What are you talking about? Now wo be ja wo man ketoa. E de ama no. Ama obi se won fa ma wo. E hwe ni parama wo bra wan scanning ni pano spiritually. Say we be busu ni say we me nua. I don't care about that. Mes kanel adwene be na wo tirima wo de ba me fie ho etinye sa ye wo sa akoma ye do nipa ne ade no wan hwe ya wo be mu wo humo bredi woni kan da bia nanka e ma wo humo bro no kwa fa descending of spirit ka ho na wonim sa humo achede ni descending of spirit ka ho e di etini yakopɔ de descending of spirit ka ho because wonim sa honhom fa nipa mu na ye adwuma na yetimi kra hwema wo hu nipa ma ne ba na me kan se wo ye me nuo me mfa ho sa wo ye me maame sa wo ye me papa sa wo ye me nua me mo so bo me kan se wo ye hwe na mom na nsa na beba me fie no mes kan no spiritually answer me busa nyame afa wo ho me ka se mes kan no be spiritually a de me pa chen se me busa nyame afa wo ho me busa nyame sa wo ye hwan na wo ba me fie wo ba me fie wo so woni me ba be business a me busa nyame sa wo ye hwan and then the kind discerning of spirit, discernment spirit. Etinye se obi okwhia bema na se wodo no odi nachi
Busanyame efa nipa ne ho ansa. Sompa FM. Wo ko hye oba du hye oba na wo se me ware no. Busanyame se oba we he. Nipa enam hoyi. Nyame fa nipa mu ne hye nipa. Ena bonsam so fa nipa mu ne se nipa. Enti bede ne wo hu. Sa Akosua na sa ma na se kofi ogina hoyi. Nyame na ebefa ne so ye nhira ma me. Anasa ye bonsam na ebefa ne so be ha ma bra. Amana be no me. Enam se ye mu se nyame nti ne ye koto ha oni abinidie mu no. Na nke busanyame a enke ha we bretu obetwa. Enye nipa bia na ka ba ware no. Enye nipa bia na obede eti no. Enye nipa bia na be fa na damfo. Enye nipa bia na ne be business abom. E say what scan spiritual ne ka spiritual scanning na. Eno an say wo busanyame. E say God is a spirit. Was so a spirit. It was scan e na nyame so say. Ono nko na ni ma dwene ene akoma de nipa me Akosua me hu. Akosua kode wo hu. Adwoa wo wutie wo hu. Je bia na ne sere. Nyame na nima dwene e woni patim no nima koma e da nipam wase akoma eye na da me nko na minim na na wonkodi onim ne ho ade na wonkodi onim akoma ne adwene na da nipa ne tim no na aka sa lunch na water ma na ye kwa wonim adwene ta achiri na ga Delilah obeyi Samson eso na nyone na ne da say Samson dey wonu say do no si do Delilah no Jesus na Delilah do no but no onim say Delilah was on a mission or the assignment ni patrim wo sum oba assignment ma happy birthday ma say afena Jeremiah the other okay Jerry and Hayford J birthday greetings free Jerry and Hayford J wo mo dey ma lawyers patience boabing mo o say even say Anopewia Fidelity Bank Abeka branch enti Louise Patience Boabing Anopewia Lois sorry Lois facha me Lois Patience Boabing was your friend Anopewia Fidelity Bank Abeka branch onyame hira no wonya okese na ema wonko akosi yakase yedi abrabo mu koma yemie moma yematie fo mre za ya momo ama nwa ne se ujama ye dia ya batinetine wa bra 0260 1960664 0260 1960665 0260 1960664 and 0260 1960665 and then the number say di adwuma 0260 1960664 hello what me pa try from say hello I know kasa no emma ai KBB yenti obonetew ene ye bre ne ko bonetew you me that mama me akwanya we ma me chia me regional minister na me chia me regional chairman o mu nyina adwuma kese na o mu bomo e o mo ma me so akwapa papa fare ma no na e bonu tie enkomo an me ajehu a Yenina ye tie sompa. 0260196064 and 0260196065. 0260196064 and 0260196065. 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me patch frozen. Mama go say KBB bi ne won te say. Afi de mu ada ho afi yenko. Yo, mi da fi. Ere na mi sira wo. Na ya ma mi so akwaba. Na mi emma adwuma obaya ma o man we no. Enye yie. Se de enu aye se fadu no awa atu. Na ye na go fi no. Na mi sira no. Na ye nyina so no. Ye mbom paye ma ye hu se. Se nipa ye nko enti apa. Mbo awuto amfa emma no nti yebesere se enkwa enyame na de ma ana wono susu na se ne die so san die nti se wo di wo ano ene den esu pa ni pakum ni pa esu eni mfaso bi adan kwa ma atomu da na ye bisawa no mo ja fru winchanya obetumi nti yebesere se ye nyina ye mbo pa ye emma wo emre bia se de bisaya o man no da fa ne ntoma pa afra awo kwampa so ya mi sha jon da fa ne mama eni o man manyina
e ma me aba ye ni ade na me nka mo me da nyame nso nka wo ho 0260196064 and 0260196065 0260196064 hello me pa cho frou se na free Ante Akosua original form de unyam kaza pite chimai. Your original yenkwai. Amisha manope ni mofutu amudama na pesa menhu me ne bia ni so. Ba menhu mistake bia me ye ya. Ba na wa menhu me ya dia na mense menhu me mfa so ne ma no ansa me de maye. Na adreba kwa me kan de mam kasa nwa ye ma me mana kwa ba na me trese wo ba no sabi ni pe ja ne pa ya na atifu. Ghana ni pa yare no kwasa no ya dia ne binum to so wo henfa wo mo ma fere no ya we ma me akwa be mani trin kwa so ra den kan wo ma no kwatende a apomdin wo ya fe oba be ye past president ya me ni nge ya fa ho ahwa ye ho ne ni pa bi kan zem bi anzem fa da ma me ami sha mo na no pe won sha won so pa me fa me nu pe en sama mo kan puto so ne ni ma pa mo ye de bo wo men na ye ni pa ya me ba ni su mo kwan e fin na kunya mi kwa magana ma amen me da ma fe yensu ye da sipa 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 hello hello good morning Akosua good morning me pa che frou se na free Akosua hello you're from Akoyam 7 Sompa Labadi yo daddy yeti yo Akosua already na bo mini ababa ko be ma camp ya friend private soldier your friend community alum Patricia ana bi ya Akosua office ma be o Akosua Accra Akosua mini aba na I born I say born about to party o tu kana hunu I say born about to because I say name no obia sorry that sorry na okọ aduma obon pa so obeku ikahu anase obi beta na de no no ikahu na wa tira dia ko FM station dia ko mani party na Sompa FM yo yensu ye da se memfa de otwa to okra ye bre no ayebe 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 na Facebook commenter mode aba yenu aba ko onu susu de ne die betwam na wo de die ma memfa we hello me pa cho e fra wo say yo achima kwetie sompa eya na wa ma wano so ama mpacho yeti wo na utwa to obi amfre bi media makasa Friday ya me beka me mpake mission ni aba demtembo tissue ye fan ye ensure ta ni aba ye tun ton e bia no wa montin e kwa nyina ye odi akwa ye bia ni be sa montin mfuto ana ka the boy ensure you bian yes rempen for won won share the tembo this na this in there the way is still making this is that cake cry the tembo the rempen for won share my Mati daddy mati ye da se pa Elizabeth say was good morning sompafo was say menka nche Akosua ene adwo so odomo pa ntimpacho mo odofo bi efe no Elizabeth say yenso ye do so do sompa odo ye nyina chese odo ye ma bibi was meti radio no ete kokora meti no anti kobiem ebetom mama kaba pa abeja fonti we de quantity bia kopie kotie ya wie nyame ya domo a ye besan hia ye koi say sports Saturday ye wie ya na fe de nyame asema ba ye the first service aba promoto na ye de promoto breakfast ye bo eti Akosua ye wie promoto breakfast ye bo na ye kwa hin ye wie promoto breakfast ye bo no na ye ko mo brasem na adwa ye mo brasem na ye kwa hin if you mo brasem na te say for God and country for God and country yes, we tell service and here going. Yes, yeah, last seven. You better must munko so antie Sompa 106.5 FM na niema pa ye wo mamono mwanya ho mfa so ye be san hia bi
This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own, let's cherish our own. Women's Premier League is back again. And the what talk and what and DJ come what the ratio more the what talk and what and DJ come what the ratio more Sports. Jama busafo ina chen na nsamu bia akwaba ebra song sara peso trase ne da gude mu nsama yabo abo no jebe we atun this tip of fisabe kopem se no wotwe ebebone apije mu na dwumadi aka nso no eti abeto aso na asaka se enko enfama yes mama Akosua ni team ni nyina anope this people review no omo de abro kama de di safata sa wotan anope ni nyina no e wo memu de wonya atinti yasabe ye da gude mu sam e na eto aso Sompa 106.5 FM nemo dwumadi sabe ode na se be de utia secure sanitary pada no pay omo kan ho bi e na je agukan sem nsem enso e de ba menu aba obo sunu akontu na be kama enso e de amawa na se woni baji o ma be pa chaw e secure sanitary pad e na make am for enso e de ama e no pay no achi no ahomuka heat patch ano so make am for de ama wasan se se de bi otum nya hoden foforo na otum di koy adwa sabi ene no obenya kakra enso de ato wotu na so otum ahwe busu ne kama enti no we mpese ya obi be kan wato no ma e secure sanitary na se we no e ahomuka heat patch e na make am for enso so e de ama na we no ba pio ya bia no pa choro te ba ko no na obi pa no kama na de atar so bo wa basis manum ko ni dusu no be se na wade ho ona akon 0599 8022297 na mpene fajo sen bia so etin ay kama we na bo afa no pay o ma so asende agudemu nsem no enso so yede eba na onum say yan start say all Ghana Premier League na otwe ye match sign eno so ebetimi abaso no me bato na game back so House of Folk ene Accra Lions enso so ena airborne eno ebekọ so ewo hwe no eya Accra Sports Stadium ena djumade no eno so ebetimi akoso ena no pedum sem ema United for ewo djumade so nyame atuma o kina match bia no honom kwasiada match sebeto aso no sei ena esitie na chese Young Apostles ebetina fi Wanti Sports Stadium no ne Heart of Lions enso ade abonasis ebetina Dr. Kwame Sports Complex na on it FC
Samates enso e de abosa game we no be den papa Adwoa Asare certificate on the Lake Cities and na Adwoa Modu Park of the Mine Crew na Adwoa no so ebetima akos Bechem United wana na for switch Adwoa Park o Bechem wana so earth na fie na cheso wana Paseke Holy Stars enso e de abo Dream Sepsi e wo Tuba Astrotef na so wana Brokum Chelsea and ebo na Bibiano Gold Stars match of the day na cheso atan dance park no club ya kuma se Asante Kotoko enso e da wana pedum sem emiate for Monday Vision ebetina near J Kraku the second sports complex na one Kawela Football Club enso da wanti we match na otwewe yen eno so eba so edum sem ema United for Odehyieba so na ahead of Sunday game eba so club ya Kumasi Asante Kotoko to friends say Bibiano Gold Stars or dance park na league match and so etima baso no e pa coach Karim Zito ene atwe no ene ebusa say nyame adom amu ko share Bibiano Gold Stars o na o say Gold Stars otoso mienu onso otoso makoma 9 points na de na chese 2 points and a damuntem na muko akowura manase muko premu e wo Bibiano ahead of Gold Stars game coach mahoboa no etisen. The approach will be very serious, but we should admit it. We are going to meet one of the best team in the league on Sunday. They are very good and have more advantage by playing at home. So we double our tax seriously in meeting them. So we are preparing ourselves that. Well, it will be because this is a team that is quite trying to win the league. So definitely we'll never sit down for anybody to stop them from winning the league. And we are also want to be competitive in the race for the league. So definitely it will be very tough for both of us. It won't be easy. It will be very tough for both of us. Even though they star advantage, because if we are going to play at home, we really have the advantage more than the person coming. But that will not deter us from coming in for what we want. About 21 summer coach Karim Zito head coach Adwoa Kumasi Asante Kotoko enso that we say on the here chiri Adwoa Kotoko tim next summer ahead of Gold Stars game eba so nyame Adwoa Kosiara na wadim komo enso da channel perimusem ema United for no amna so am say last week Asante Kotoko league game against Dream Sepsi no na Jebusan say you say Lord amwa Asante boy no approach papa na so you say we introduce no into Asante Kotoko team no na Lord amwa ni situation ko am say etisen. Last week, we brought him to the bench and I gave him some few minutes to play just to make him ready for the game. So I'm very happy that he's back. It's the normal ones we had on entry, meantime. Apart from that, after the match we played on Sunday, luckily we don't have any injury situation now. And Timmy Watowe and Sama, who reference Karim Zito, and so Eritrea pedum some amayati for on Lord Amwa. Nensam enso so no ntawe from yan tuntum na yenin komaga kana onum se Brokum Chelsea on ball FA Cup game against Kumasi Asante Kotoko na ampanfo chirema ana se ethics committee ni chirema e ade a team friends se Brokum Chelsea almost so no na de say omkwe ne mo ho kakra enso after say game no enso etimi cause so say na say come MTN a official sponsor edema FA Cup na so omdom logo etom jersey nanim om entimi anfa 20 na F no agina omule nso no e de atwenti my friend say Brokum Chelsea so until Monday into ombra na Monday no omso wa no wie bia na omso etimi aba no ma ba be ya no kama na mpato chairman oben secretary oya aspirant umse Kotoko circus na se Kotoko chairmanship no wadi bida ese wasase o sa ba presa omonto no so ba no msa manamra nyame adma Sunday Kotoko ne Bibiano Gold Stars no wasi provide free buses in a free and to say oh Kumasi important corner so we call Bibiano there's a buses in a free not just also no washing so esa edamame NASCO coach of the month player of the month goalkeeper of the month and also etma babonti na coach of the month ekoma coach Kasimo Kansemengo Nation Subsea one and a coach of the month of April and also Ekwademano player of the month and also Ekoma Emmanuel Mama on also Snakai Edma FC Samates on a player of the month of April and so Ekwademano goalkeepers of the month and so Ekoma Ruben Osman Sano ono a Heart of Flowers and I say we no Nation Subsea goalkeeper ono and a goalkeeper of the month and Perimusam Emma Generative for Odehyieba so now away from my starting to me Hamza Mohammed or your legend Adwoa Kumasi Asante Kotoko no in Ghana and 17 obobi pen and yebusan say coach Karim Zito mpanifo so ahwachiri na season ya dia omakwa akofa coach enso adenaba na coach ochirima o se dabi Karim Zito na maka kra bi obabe no na chese se omoma na to season ya dia Karim Zito ento aso no lead Kotoko team no
You know, you should be the head coach for next season and beyond because you obey Kakrano, a chance of my he has done it before, and we believe say Obetimaya. Over recently, Kakrahunia, say, oh, yeah, Maxi, encourage now on take it from now, next year and beyond. Media, no, this is an trust, this is an trust. Nico, you have, you know, Baba said, no, I don't think so. This is an Oyama in the years, I have a man on trust. Okay. Enti we sama Hamza Mohammed anso aretuda arefa coach Karim Zito Sareki ho anopedum sem ama inatie for na ero ne ebusan se onum se clubs kotoko ene aso folks season e bend dia omomienu kwa na ubisa akrakọ beka se kotoko anya has na beji ena ochima other clubs no omo susu omo nyire omo ho na kotoko ne has no omo timi challenge omo na say nkoyi unfia why na contention na class of fasenya kotoko enya has last year the same thing until high time say at least other clubs no so no go name because never ma the glamorous class from bay serious and say so much so many yi breaking camp no right we start assemble next week then I start the third phase of the program and share anya this we are the year there enti we sama Hamza Mohammed legend edema kotoko anu akina na 17 obobinen sama ono so edatu na pedum sem ema unity for jumade nsu na away from Wayan Tuntum na afi yenkoya transfer stories comment ono so Lagos citizen ti we so na ada nation service nso ani dina chia mo hese ono so omo sabe kan mo ono so ababisina kan edi ama nation service na pedum sem yaba inati for ensusu jumade no so na yensan ko ya kire ho na yenwuram CAF kakra na onum se be na asem na meka to se enchebia CAF ebe introduce na so be introduce a new competition enso CAF na enra na just we no omanya pa trophy foforo ho kra we no CAF Champions League trophy foforo kra na enra almost so etimi unveiling kama enso ohonma na se we no enya sem kra so hwe ha na just another Facebook wo say emponfo eyi trophy na kire fe we ne de fe pa trophy na fe tofinefe baba ntino CAF mpanimfo no ana chese total engines mpanimfo na omoso wase na omunyina ko grace occasion enso emanitimi kama na pedum sem ema generative for enso jumade nso entiyan fansi ne nwuramu na jenwuramu kakra bi enso amanane afo yan fansi na jumade aka no enso entimi emato aso na onim se na otwawe ye matches ototo na enso ebetim Akosua na pay yedum se ebanti obrempon hwemam na yendan ho na se yenwuramu kakra bi na yenfa amanane sem ma ati4. Entiyan ko ne mfa amana nsema aboba na no pe kakra bi na yemfa ma etiefo na po ojuma nsu na onum se na otwewe ye La Liga Santander match saudo na enso ebetima ba so ene 7 pm every bet set na fie no ne Valencia enso da banyame adoma cha Real Madrid bet na fie no ne Real Sociedad enso da bana pedum sem ema genetiefo ojuma nsu Espana bet na fie no ne Las Palmas adiabo Leganes ene Real Valladolid nsu kem no enso ebetimi abaso Deportivo Alaves almost nyame adoma china kro na so almost na fie na omne Osasuna edaba tefe ene Celta Vigo enso ana bebo na Real Vallecano so atena fie na one Real Madrid nsu kem no enso etima baso ntia match say no na otwewe eba so La Liga Santander madum sem ema genetiefo enso ojuma so na away from Wayan Tuntum na tese yanko lika na se we no yanko program enso APM na fa format sa enso na otwewe English Premier League no enso ebetima baso nyame adoma Sunday na matches we nyina eba so Bournemouth and Leicester City and ebo no atini Fulham and Man City Ipswich Town and West Ham enso and ebo Liverpool betina fe no ne Crystal Palace enso and ebo Manju na tese Manchester United over na side ho ya Manchester United betina fe na on Aston Villa nyame adoma Sunday and aside games about 3 pm and Jumade na about Newcastle na on Everton enso da Nottingham Forest and Chelsea the Blues enso over Southampton and Arsenal Tottenham Hotspur and Brighton and watching over Wonders and Brentford game no enso na madam Sunday and asama tisinya enso eba so na pedum sem
I'm here for and so Jumaden so away from Yantum Italian Serie A cash to for resource and features now carry air person for me for and now me part say enemy 6:45 p.m. Italian Serie A no now just say Como any team reference Inter Milan and so and about 6:45 and watch Napoli and Cagliari game and so 6:45 nyame admo china Bologna better fie na on January and so adabo AC Milan and so better fie no on Monza nyame admo Sunday na se we no ayo china na sa we nya so ebetim abaso nyakopon adma Sunday matches enso ebabaso Italian Serie A cash no se City Atalanta ebetim fe no ne Parma enso adabon Empoli enso ebetim fe no ne Hellas Verona enso adabon Lazio and Leeds enso so no na ebabo Torino also better 6:45 and as much as as Barcelona Eras Roma as Adabo Udinese and Fiorentina game no and so 6:45 and watching Valencia not some sort of no Juventus and so on team that by down Perumusam Emma Genetia for now on himself Luka Modric now to say point on there season and there or say goodbye into football and that is where Luka Modric said their season and there that's on football career or and they our Madrid that's on that team and all before now I don't know for Cristiano Ronaldo and other players are only second and the messages and so on don't want to adabana so Ronaldo so as a message now so we on X and Ronaldo choir also go that way friends na say we know look at the message ho come and pere mu sem Genetia for and oh Jumaden so and watch Jude Bellingham mo nyina and so do message am to over friends look at what say nay o mo shine well na say so an pere sem pere mu sem Genetia for na Rafinha and so esna kadema Barcelona on say boy no and so at contract until 2028 and na che say Rafinha no and so contract extension once what my come Adama FC Barcelona pere mu sem Genetia for and so Jumaden na Mikel Arteta and we say now twa we ya mo body Asare na boy first Thomas Partey Ghana ni abante no game no betima bobia na ne omra pom din sam no kwa no e de say na owura first Mikel Arteta chima Partey ohwema consistency no e ade e wo so panti ade weekend against my friends Asare no once so ebetima sakan e de ama na te say Arsenal pere mu sem Genetia for ntina yam fancy na Jumadi aka so yenwura mo victory cast mare chapel na nkofo Nyankopon asem en fa no anope am kan hit patch eso Asane and da kan sem sem bro sansuna secure sanitary pad anope na te say menu aba no agibi en chena bosom na eso bosom akwantu nso no e say timi kona kama secure and I will secure kama from Safo Kantanka Ransford any travel Facebook obren na ana pe on so chintin fidini kama enso ade mam tia de si na victory cast mare chapel